Lift up your hands in the praise of God. Slavā viņam. Father, we give you the praise. Tēvs, mēs tev dodam pateicību. Father, we give you the honor. Mēs dodam godu. Father, we give you the adoration. Mēs dodam tev pielūgsmi. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. We have experienced the faithfulness of Mēs God esam piedzīvojuši Dievu uzticamību. for 999 days. 999 dienas. And I decree right now, Un es teicu pasludinu, every testimony you ka heard katra liecība, for these 1,000 days, ko jūs bija šajās 1000 dienās, we saw the blind seeing, kad āklotis atvērās, the deaf hearing, kad kurlie dzird, the dead were raised. ka mirušie augšām cēlās. We saw marriage Mēs miracles. redzējām brīnums laulībā. We saw fruitfulness, pregnancy Mēs miracles. redzējām, ka notiek šī auglība un We- notiek bērni piedzimst. We saw judgmental miracles, Mēs redzējām lietas, kur Dieva tiesa nāca, where God released judgment on agents of kur darkness. Dievs atraisīs jau tiesu pār tumsu. We saw breakthrough Mēs miracles, redzējām izlaušanās, incredible open doors. dažādas atvērtas durvis, Every miracle katrs brīnums, we have seen. ko mēs esam redzējuši. We saw spiritual Mēs miracles, redzējām garīgas church brīnums, growth and explosion miracles, kad notiks draudzes izaugsme, revival of individuals, of cities, of churches. atmoda pilsētās, Every individuāli dzīvēs. miracle you saw in the last 999 Katrs days brīnums, ko tu esi redzējis šajās 999 that you dienās, desire in your life, ko tu klāro savā dzīvē. I declare it is released in the name of Es tev Jesus. pasludinu, ka tas tiek atraisīts. The faithfulness of Dieva God uzticamība will produce the results that you desire. atnesīs rezultātus, kādus tu sagaidi. The results you had, Tos rezultātus, kādi tev the bija, results you saw kādus tu redzēji in the lives of others citu cilvēku dzīvēs, on this altar uz šī altāra, that you desire. ko tu arī I ilgojies. declare them released right Arī now es atraisu, ka tas tiek atraisīts teikt Jēzus in the vārdā. name of Jesus. Jēzus vārdā. I see God healing the right knee, Es redzu, ka Dievs dziedina labo celi. healed right now, Es dziedināts. and every form of bone condition, Un jau kāda veida kaulu slimības, neck and back of the spine, arī mugurā, neck and back. kaklā un I mugurā. declare the healing right Es now. atraisu dziedināšanu I tagad. see a left eye being healed. Kreisā acis tiek I dziedināts. see a chest condition being Arī healed. krūtīs tiek I dziedināts. see left kidney being healed. Arī kreisās. I see God releasing fresh fire and passion for God. Es redzu, ka Dievs aizdedzina kaisli par Fresh Dievu. love for God. Mīlestību uz Dievu. Like we saw in the Latvian crusade tonight. Kā mēs šovakar redzējām. Somebody who lost their first love, Kāds, kas ir pazaudējis lost their fire and passion for God, kas pazaudēja kaisli is par being Dievu, restored right tiek now. atjaunot tagad. God is breaking a habit, Dievs te salauž a lifestyle. šāda veida kaut I kādu declare it broken right now. Jēzus vārdā. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Somebody is receiving an instruction on waiting on the Lord in fasting. Kāds saņem instrukciju no Dieva I gaidīt uz to prophesy that it shall be un gavēt, lai tas ir auglīgs. It shall be fruitful. Tas būs auglīgs. You will not fast or wait in vain. Tu negavēsi pa tukšo. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Somebody who has stopped going to church, Kāds, kurš ir pārstājis iet uz offended in draudzi, God, kurš ir aizvainojis pret you felt Dievu, that your life has been delayed. kurš jūta, ka viņa dzīvē ir šeit things are not happening kavēšana, as kas fast as- nenotiek viņa dzīvē. The Lord said, I should let you know Dievs saka, lai tev pasaka, that you are just around the corner, ka tev aiz stūra very close, drīz and the enemy is trying to izlaušanās. distract you Bet away ienaidnieks tevi ir aizkavējis, from what is about to happen lai tu piedzīvo to, ko Dievs tev grib darīt positively in your life. tavā dzīvē. I declare restoration right Es now. atraisu atjaunošanu. In the name of Jēzus Jesus. vārdā. Father, thank you. Tēvs, tev I paldies. see somebody like trying to miss a flight. Es redzu, ka kāds mēģina nokavēt And lidojumu. this is a recurrent dream in the Un dream tas ir sapnis, ko viņš atkārtot where you try to rush to the airport and rush somewhere and you just miss your flight. uz lidostu un nokavēja lidojumu. And that becomes a spirit of delay in the physical Tas tavā dzīvē ir kā šis and near kavēšanas success gars, syndrome in the physical. un kas neļauj tev iegūt I declare that svētību. agenda of hell arrested right now Tagad vēlna vāra tiek salauzt pār tevi. in the name of Jēzus Jesus. vārdā. I see somebody who is owed money. Es redzu, ka ir nauda. And the person owing you the money is someone who can pay the money. He has the money. Kurš ir parādā naudu un nevar viņam But atdot naudu. wickedness of heart Bet ienaidnieka nodomi. and challenging you do your worst. Vēlas dara, lai tu izdari sliktāko. In the name of Jesus, I bring that person and institution under pressure. Es tagad nolieku šo cilvēku, They lose their peace and sleep and lai rest viņiem ir nemieris. until what is yours is released to you. Un lai tas, kas pieder tev, viņu to In the name of Jesus. Jēzus vārdā. And every other person, Un visi citi cilvēki, what is yours that is being held back, kas viss ir atturēts no tevis,
they are released. Tas tiek atraisīts priekš In the tevis name of Jesus. Jēzus vārdā. Spirit of divination. Šis šķelšanās gars, You see terrible dreams, tu redzi briesmīgus sapņus, negative dreams, negatīvus sapņus, bad and disastrous tu redzi dreams. sliktus sapņus. And no matter how much you pray against them, Vienalga, cik daudz tu pret the tiem lūdz, dreams still come to šie pass. sapņi I atkārtojas. declare that spirit arrested. Es pasludinu, ka tas gars In the name of tiek Jesus. apsaukts tajā Jēzus vārdā. Spirit of impersonation Tas gars tiek apsaukts and tajā. diversion. Tas, kas nes I šķelšanos. declare it arrested now. Es teicu, es sasaistīju Jēzus In the vārdā. name of Jesus. Jēzus vārdā. Thank you, Father, Paldies Tev, Tēvs. for hearing and answering. Paldies, ka Tu šeit In Jesus' precious atbildi name. mūsu lūgšanas Jēzus Every vārdā. other thing that was your heart's desire Visas lietas, kas bija Tavs sirds ilgas for tonight priekš šī vakara, becomes your answer. lai ir kā atbildēts You lūgšanas. sleep with expectation Tad Tu guli ar gaidām. and you wake up with No revelation. rīta Tu pamosties ar atklāsmi. Be glorified, Lord, Tev gods, kungs. in the name of the Father Tev esi Tēvs. and of the Son Gods Tēvam, Dēlam un and of the Svētajam Holy Garam. Ghost. Somebody give the Lord a loud shout of praise.